Whakalawhalawa malo le soifua si mai whaafonga I talafo le Radio Samoa. Mo moata mai Amerika ma Iran mo li patia le BBC le toe whiri wai o whaamata ua Trump e whaatatau le tutongi 20% I wa ala o loa umai o iane I le Strait of Hormuz. Mo whaelo e Trump I le BBC o le tol po le tutongi rea o le asu iei marienga tau whaatawa inga ma inivesi sa whaia mātunu ui le golf. Ua whaia rea ngā yoinga le mai o na toe wha awau whita winga I le wāo atunu e rua ma le toe wha awau o le poloka ina e Amerika o wafua Iran. Ua whaero fwoi le US Central Command ua amata ngā ruru e neia lātou wai ngā au le wha awa wina o swainga ma ia tu ititia wano Iran e oso wha iei wa a wha pisinisi I o ngā samiolo tūra I mai ei whesese inga. Whaelo e Tehran na taulai a lātou o swainga le militeria Amerika I Bahrain ma Jordan a ua fola fwoi la Trump o Amerika le ua wa ia nei le Strait of Hormuz. Mai Ukraine ma Lucia o iuni le masina ua maita wina o se masina o pito to a tele ai tangata Ukraine ua maari riu taru mai a pewila le lua afe lua. Peo na whaelo mai e malo au whaatasi le CNN ma ua atangi ai a fianga o swainga Lucia ia Ukraine. Pai mai le mai ngā malo o whatasi o mata I tuina I a te tau tangata Ukraine, the United Nations Human Rights Monitoring Mission, ai titi mai pe lua se lau iwa spurtolu, tangata Ukraine na whasiotia ia iuni lawa ia, ma a o whai o sidia lawa I le afe whase lau tangata o maririu I le tausanga atoa. Pai mai le mai ngā o leo lo o whaatupra ia pea o le au maliriu, e mafua mai o sofa inga Lucia whao ngā ia o penga whana mamao po missiles, wa a fiai whale te tele e toa tele e au mawai. Wa lewa na wha leo mana ongo Ukraine mo se pesosoani le tūranga rea e pui ai I lātou mai a o penga whana mamao mai le I lewa atu nei o na wha airoa e Amerika o le a pesosoani ane le tuwina o le leisene I a Ukraine e ngā o sia pe fausi ai a o penga e whana inai I lalo missiles ia ua whaeroa mai le ripoti o loo whaonga ane Lucia. E tele a inga Ukraine o loo mawhatia mai ia tūlanga, ma ua whaeleo e nisi runga o penga ta whaelangi le whainga tā tele o le tūlanga o loo iaile atunu I le leto e maua o se mapusanga mai nei vevesi ua matua I mamafa a fianga I tangata uma. O leo sa whainga Israeli se no fuanga e umia le vaenga o leo a Gaza ma le Hamas, wa ripotia ua mariri waitanga te toa fitu, e au fiei ma se leo si nia ma se tasi o tamai tai. Whairua e mori mau le BBC o se drone na whanane Israelu le no fuanga lea, e lata I le vaenga pisi o le maketi le whaitu o Jabalia, I le tu I matu o Gaza. O le teritori lea o Palestina, ma ua whaaleo ai le fia o le tōtele I le tūlanga wa tūlai mai. O le whaamtalanga le militeria Israelu e whaapea e tōtolu tangata whaatupu whaalawelawe, ua whasio tia I lea o swainga. O lo fina wane a inga o lātou ia ele o ni tangata whaatupu whaalawelawe o lātou tau a inga o mamaririu. O isi o so whainga Israelu na whaia I le tu I saute o Gaza, wa ripotia fo I le mariri wai o nisi e to rua, a toma se tamaitite se puru tausanga wa ripotia na whasio tia I tau ngā whana a Israelu ma le Hamas I le pitonu o Rafah. Mai Australia, e rua sa puru tausanga o se li sa tua ia I whaalawelawe whao ngā ipo muafi, firebomb I Melepone, wa ripotia le vasa nei sa whaanga ioi uma mai ana o so whainga ma whaatonu tonu mai ana ngā ioinga ia mai le whale ona mātua I le whaetu o Essendon I Victoria. Ta wale 9 News o Jesse Hadjiti na ia whao ngā leisi ngua o Combank e haia pe whaawhainga rue ngai tamaiti e whaatino soni ngā tūla whono o onga ia I to tonu o Melepone. O le tai au na nafi na pu ia leo le ali I mai le whale o na mātua tūla ia I le whaamisnonga le whiawhena nafi. Whai mai leo o le li le pe o ia le middleman po o le o ngā tangata o ngā tutonu ia au sitalia masasa e tū tutonu e whai ngā rue ngai mo se syndicate e whai ngoa o le the commission. O le vaenga whaasuru la whono e whaatontonu e le ri Iraq o lo whalpui o Gas Hamad. E iei Malaysia li Italavo e luasa puru tonu sausanga, whai mai sa sola ese ma Australia ina ua mai ona ia ta whanaina le sui o le kengi le Mongol I le whaalawlawe na tupu I Faulkner I le lua awhelua lua. E tele la modianga o whengai nei mareri o Jesse, wa tau whia nei le vainga leo au whaanga soropea I a suesu enga.
Tala munimuni mai Papua New Guinea, ua fola mai le pāle mia o le atunu o James Marape, le toe whetu na inga o lana kāpeneta le wali putia, o le awa ia i fo i ia le au unanga tau whasaonga po Correctional Services. O le sa iei le tōwhinga lea o Joe Cooley, o le aanga i ese mara kāpeneta, ma o le lisi o minista o le aanga i ese mara kāpeneta wali putia e le Radio New Zealand e to ono. O isi ma fuanga o le anga i ese o no tūlanga tau le soifua maloloina. Wa saunoa Marape e iai fo ila masuinga wa whaatulanga i au unanga le malo i le ia whaarere ia atiri ai. O nisi o Yesuinga o le a whaia le mtanga rengo tupe, leo le a avea e na o le pau leo le ofisa o le a whea ngai ma le wha ngai o ia uma o tūlanga tau peimeni le malo, ia maulatou whaafoina uma tūlanga tau tupe mea whaia le malo. Saunoa Marape, o whaatunwina minista e awa le whaatuputupeina tō whinga e au whiai whaarurunga o mtanga ruenga a ia ilo le leima le tutoa. Tala nā le radio sa momo le nei aso, soifua.